그리고 이제 나를 한 만져 보시래. 남학 이게 다 이게 메르트고. 볼진 창고에. 단단합니다 아주. 오. 바디 체인지. 아하. 우르동 이렇게 хугацаанд хэрэгэлсэн юм байна. 그 사용한 기간이 얼마 동안? 사용은 한 번만 해도 본인이 느낄 수 있어요. 아니요. 우리 나 회장님. 같은 경우는 이제 몇 년 됐죠. 꾸준히. Би 2 3 жил болсон л нийлний олон жил болсон. Тэгээ бүр тасралтгүйгээр би хэрэгэлсэн. Гэтэ ганц удаа хэрэгэлсэн ч гэсэндээ өөрт бол мэддэх хэмжээний тийм хүчтэй. 혹시 아나운서님 제 나이가 얼마로 보이시나요? Танд би яг хэдэн настай юм шиг санагдаж байна? Насын одоо хэлж болох юм болов уу? 나이 말씀드려도 좀 한국 나이로 60세. Солонгос насаар бол би 63 настай. Вау. 우리 Маш гоё харагдаж байна. 예, 바디 체인지와 아름답습니다. 에이플스 바디. Би яг энэ хоёр төхөөрөмжийнхөө ачаар бас залуу харагддаг. Одоо бид бол байнгын нөгөө тогтмол завгүйгээсээ болоод ч юм уу ажлын ачааллаас шалтгаалаад дасгал хөдөлгөөнийг жоохон орхигдуулаад байна л да. Тэгээд хэр үр дүнг одоо хурдан хугацаанд үр дүн одоо хүсье гэвэл хэр хугацаанд хэрэглэж байж над дээр жишээ нь үр дүн гарах вэ? 예를 들면은 저도 이제 바쁜 생활하다 보니까 이제 사실은 운동에 많이 이제 시간을 투자하지 못하고 있는 상태예요. 그러면은 제가 만약에 사용하게 되면은 기간이 얼마 동안 제가 효과를 볼 수 있는지를 이제 궁금합니다. 한 며칠만 해도 이 단단해진 걸 느낍니다. хэдэн өдөр хийсэн ч гэсэндээ ингээ булчин чангарж байгаа нь өөрт бол мэдэгдэнэ. 그리고 하루에 20분을 꾸준히 하시면 한 달 정도 지나면 굉장히 이 단단해지기 시작해요. тэгээд өдөрт 20 минутаараа л нэг сар орчмын хугацаанд хэрэглэхэд бол яалтчгүй тодорхой хэмжээгээр өөрт ингээд булчин нэлээд сайн чангарсан бол мэдэгдэнэ. 그리고 저희 제품은 요양병원 자, манай бүтээгдэхүүн маань болохоор одоо хөгжүүлийг асрах эмнэлэг гэж байдаг. Тэр эмнэлэг 통증병원. За, тэгээ бас нөгөө юуны нөхөн сэргэх эмнэлэг гэж байдаг. 한방병원. 자, солонгосын одоо уламжлалт эмнэлэг 에서 극찬을 하고 있어요. манай бүтээгдэхүүнийг маш ихээр магтаж сайшааж байгаа. 우리 집에 물리치료사를 한 명 두고 있다고 생각하십니다. өөрийнхөө гэртэл ерөнхийдөө нэг физик эмчилгээний одоо нэг эмч тавьчлаа л гэж бодоход бол. Булчингийн сулралаас үүдэлтэй өвчлөлүүд маш их байна л да. Гэтэл хөдөлгөн одоо хүмүүс анзаардаггүй. Магадгүй жингээ хасах гэж нэгэд булчингаа алдаад байдаг. Тэ энэ бүхнээс одоо гарах үр дүнгуудыг ер нь мэдээж одоо аппарат тоног төхөөрөмж бусдад одоо танилцуулж 그리고 өөрө хэрэглэхийн өмнө ч гэсэн судалгаа хийсэн баг. 그러면은 우리 회장님께서도 이제 사용하기 전에 우리 이 제품을 쓰고 나면 굉장히 이 오장육부가 튼튼해지기 시작하니까 이 피부가 굉장히 좋아져요. Тэгээ манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд бол дотор эрэхтний таван цол маань ч гэсэндээ маш их идэвхжлэлд ороод айгуу сайн ажиллагаа сайжирдаг гэсэн баггүй. Тийм болохоор ингээд арьс бас ингээд гоё их гоё гэгээлтэй болж гоё болдог. 쌩얼이라고 얘기 좀 해주세요. Би ерөөсө будаагүй байгаа. Эрүүл мэндийн одоо хамгийн одоо яг илрэл бол арьсан дээр гарч ирдэг шүү дээ. 그리고 이제 사람 건강에 제일 이렇게 눈에 보이는 것이 이제 피부잖아요. 그렇죠. 피부가 좋습니다. 네. 그래서 우리가 이게 이너 케어가 돼야 아웃 뷰티가 되는 거예요. Тэгэхээр дотор эрэхтнүүд маань бас эрүүл байж ийж гадна талд маань бас тэрний илрэл олж бас гардаг байгаа. 그리고 뭐 보톡스라든가 전혀 얼굴에 손댄 게 없습니다. Яг би тэгэхээр ерөөсөө нүүрэндээ ботокс чиглэж байгаагүй. Яг 주름이 없죠? би үрчлээг байгаа. Тийм байх. Гоё.